Ibihe byiza reka ngusuze kandi nongere kukwifuriza amahoro y'Imana turi tariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025. Nge wumva kuri micro guhaye ikaze nitwa Peter, guhaye ikaze muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi. Reka nkibimburire mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Ikarongi ubuyobozi bw'akarere bwatangaje ko mu cyumweru kimwe hatangiye umwaka mushya wo kwishyura mituweli abagira kuri 60% bamaze kwita abayishyura barimo barishyura neza rwose ubwisungane mu kwivuza. Reka kandi nze kukubwira ku byabaye mu rukiko rw'ibanze mu karere ka Kicukiro aho rwafashe umwanzuro wo kwimura ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa Nyakanga iburanishwa rya Madame Victoire Ingabire umuhoza ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nyuma yuko agaragaje imbogamizi zirimo uko atigeze abona umwanya uhagije wo kwiga dosiye yarezwemo n'ubushinjacyaha, ndetse umunyamategeko w'umunyamahanga ashaka ko amwunganira akaba ataremererwa gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Reka kandi nkubwire ko ndibwerekeze no hanze y'u Rwanda turaza kugaruka ku nkuru zitandukanye ziri kuhavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho bari mu butabera urukiko rusesa imanza rwo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwimuye urubanza rw'uwari minisitiri w'ubutabera, uyu ni bwana Mutamba. Twamwumvishe kenshi mu makuru akekwaho ngo kunyereza miliyoni zigera kuri 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaragenewe kubaka gereza yo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Turabigarukaho nabyo mu buryo burambuye. Ndaza kwerekeza muri Uganda bidasubirwaho. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage uyu yitwa Mathias Shaure. Reka tuze no kwerekeza ku bindi biri kuvugwa ku ruhando mpuzamahanga. Nkubwire ko noneho bidasubirwaho nanone kandi guverinoma ya Israel yatangaje ko ifite gahunda yo kwimurira abaturage bo mu ntara ya Gaza mu mujyi wa Rafah uherereye mu majyepfo yako gace k'iyo ntara ya Gaza. Turabisoreza no ku bindi bintu bitandukanye biri kuvuga ku ruhando mpuzamahanga. Ikangewe nitse hanyuma ngaruke tubyinjiramo ku buryo burambuye nyuma y'aka karuhuko gatoya. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko mu cyumweru kimwe hatangiye gutangwa umwaka mushya wa mituweli abagera kuri 60% bamaze kwita abayishyura. Ni nyuma yaho Niyikiza Josephine uvuka mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi yasuye uyu murenge ari kumwe n'inshuti ze zo mu gihugu cy'Ubusuwisi bakishyurira ubwisungane mu kwivuza abatishoboye barenga 2500. Nishimwe Elina uri mu bishyuriwe afite umuryango w'abana 5 yishyuriwe 15,000 ku mwaka. Ati ayo nari kwishyura uyu mwaka ngiye kuyaguramo ingurube, ndateganya akumwaka utaha izaba yarabyaye nkabona ayo nongera kwishyurira umwana ishuri ndetse byagenda neza nkaniyishyurira ubwisungane mu kwivuza. Ikirembere ufite umuryango w'abantu 10 yishyuriwe 30,000 yabwiye itangazamakuru ko mu bana afite harimo abiga mu mashuri yisumbuye. Ati indwaye ikirenge bakeka ko kirimo kanseri, hari ibyo abaganga bantegetse kuba bishyuriye ubwisungane umuryango wanjye biramfasha kwivuza. Niyikiza Josephine uyoboye umuryango Love for All uharanira imibereho myiza y'abaturage n'iterambere avuga ko we n'inshuti ze bakimenya ko mu Rwanda hari gahunda y'ubwisungane mu kwivuza bayishimye baniyemeza kuyishyigikira. Ati twatanze miliyoni 7,560 yo kwishyurira abaturage 2,000
2,520. Uwo twishyuriye tumusaba gukora neza kugira ngo ubutaha azabashe kwiyishyurira. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nyakanga buri mwaka nibwo hatangira umwaka mushya wo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, kuko uwo mwaka utangirira rimwe n'uw'ingengo y'imari. Umuyobozi w'akarere ka Karongi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umuhoza Pasikazi yashimye iki gikorwa, avuga ko ari ingenzi mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage kuko ufite ubwisungane mu kwivuza utarembera mu rugo. Ati iki gikorwa cyakozwe n'umuryango Love for All ni ingenzi cyane mu gukemura bimwe mu bibazo abaturage bacu baba bafite. Twakishimiye cyane, cyakozwe n'umuntu uvuka i Murundi agikorera abaturage azi neza amikoro yabo. Umwaka w'ubwisungane mu kwivuza w'2024-2025 warangiye mu karere abishyuye ubu bwisungane ubu bari ku kigero cya 96.5% bwayo nguko mu karere ka Karongi. Bari kwishimira rero iyo kunga batewe n'umwe mu baturage bavuka muri ako karere. Reka kandi nerekeze mu zindi nkuru mpinduye ingingo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo kwimurira ku itariki 15 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 iburanisha rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nyuma y'uko agaragaje imbogamizi zirimo ko atagize umwanya uhagije wo kwiga dosiye yarezwemo n'ubushinjacyaha, ndetse umunyamategeko w'umunyamahanga ashaka ko amwunganira akaba ataremererwa gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gitondo cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2025 ku rukiko rw'ibanze ruherereye mu karere ka Kicukiro nibwo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yagombaga kuburanishwa ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Yageze mu rukiko yambaye ikanzu y'igitenge yiganjemo amabara atukura na orange, agatambaro mu mutwe kajyanye n'iyo kanzu, amadarubindi y'umukara n'inkweto z'umukara zifunguye n'amaherena amato afite ibara ry'iroza. Saa 3:30 z'igitondo nibwo umucamanza yageze mu rukiko abanza guha itangazamakuru iminota 3 yo gufata amafoto mu cyumba cy'iburanisha mbere y'uko iri iburanisha ritangira. Nyuma yo gusomera urega umwirondoro we, umucamanza yabanje guha umwanya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse n'umwunganizi we mu mategeko wari wifashishijwe Maître Gatera Gashabana wamwunganiye kugira ngo basobanure inyandiko boherereje uru rukiko basaba ko iburanisha ry'uyu munsi ryasubikwa akongererwa iminsi mbere y'uko aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko iyo nyandiko yarimo impamvu ebyiri uregwa asaba ko yakongererwa iminsi mbere y'uko aburana, zirimo ko umunyamategeko ashaka ko amwunganira ataremererwa gukorera mu Rwanda, ndetse no kuba hari ibyo babona bidasobanutse mu nyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha. Ahawe umwanya ngo asobanure kuri ibyo, Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko impamvu yazihinduye 3 atangira asaba urukiko ko rwamusabira urugaga rw'abavoka rukorohereza umunyamategeko we ukomoka mu gihugu cya Kenya witwa Emily Osiemo kubona ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda kugira ngo amwunganire muri uru rubanza. Yavuze ko nubwo yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari uko yisanze muri dosiye y'abandi bantu 9 na bakaba wa 10, agasanga Maître Gatera Gashabana ari we ubunganira akaba amwifashishije kuko yavuze ko yatawe muri yombi atiteguye. Indi mpamvu Madame Ingabire Victoire Umuhoza yagaragaje nuko dosiye itanga ikirego cy'ubushinjacyaha ngo yari yanditse mu buryo bucanganye butamworoheye gusobanukirwa ibyo aregwa neza. Ati byari ibintu bicucikanye. Ikindi avuga ko muri systeme hari inyandiko zimwe zitamukundiye kubona, izindi ibajya
kuzifungura zikanga gufunguka. Impamvu ya gatatu Madame Ingabire Victoire Umuhoza yagaragarije urukiko nuko dosiye y'ikirego cy'ubushinjacyaha yayibonye ku wa gatandatu akaba atarabonye umwanya uhagije wo kuyisesengura ndetse no kumva amajwi avugwamo no kuyasesengura kuko ari igihe gito ashobora kuba yarahawe. Ingabire yashingiye ku ngingo ya 74 ndetse n'iya 75 z'itegeko riteganya imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha avuga ko yagombaga kubona dosiye imushinja isobanura buri cyaha akurikiranweho n'impamvu zikomeye zituma agikurikiranweho mu buryo bwumvikana. Mu gusubiza kuri ibyo byifuzo bya Madame Ingabire Victoire Umuhoza, ubushinjacyaha bwavuze ko ibiri gukorwa ari ugushaka gutinza urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ari urubanza rukwiye kuba mu gihe kidatinze. Umushinjacyaha asubiza ku cyo kuba ashaka undi munyamategeko yagize ati ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha yarunganiwe kandi yunganiwe n'umunyamategeko ubwe yishakiye, aho tukaba dusanga nta n'ikibazo kirimo. Bukomeza buvuga buti rero ukekwaho icyaha arunganiwe kandi yunganiwe neza. Umushinjacyaha yavuze ko uru rubanza rutasubikwa kuko hategerejwe umunyamategeko w'umunyamahanga kandi urubanza rutaratangira kuburanwa mu mizi. Ari gushaka gutinza urubanza asaba ko icyo cyifuzo cyateshwa agaciro. Ikindi umushinjacyaha yongeyeho nuko Madame Ingabire Victoire Umuhoza atari ukwiye gusaba urukiko gusaba urugaga rw'abavoka guha ibyangombwa umunyamategeko we w'umunyamahanga. Buvuga ko urugaga ari urwego bwite, urukiko rutakwivanga mu mikorere y'urwo rwego, ko we n'umwunganizi we bari bakwiye kuba barakoranye narwo kugira ngo ibyo basaba bikorwe. Ku kijyanye n'ibyavuzwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza, ubwanzuro bw'ubushinjacyaha wanditse mu buryo budasobanutse, ubushinjacyaha bwavuze ko atari byo kuko umwanzuro wanditse neza ndetse na buri cyaha n'impamvu zikomeye zituma agikurikiranwaho. Naho ku kijyanye n'uko avuga ko yabonye dosiye atinze ku wa gatandatu, ubushinjacyaha bwavuze ko dosiye yaregewe urukiko ku itariki ya 30 Kamena kandi kuva icyo gihe yari yemerewe kuyibona, kandi no kuba yarabashije kuyibona icyo gihe bigaragara ko nta kibazo kirimo mu bubasha kubona uburenganzira bwo kubona dosiye. Umushinjacyaha ati kuba bavuga ko bayibonye ku wa gatandatu ni uburangare bwabo, ikaba itaba impamvu yazanwa mu rukiko. Umunyamategeko we Maître Gatera Gashabana yasubije kuri ibyo byavuzwe n'ubushinjacyaha agira ati birumvikana ko ubushinjacyaha buri kureba ku nyungu zabwo gusa kugira ngo bushinje. Akomeza agira ati ariko kuva ku itariki ya 30 Kamena icyumweru cyose cyakurikiyeho cyari konje. Ubushinjacyaha buti ariko systeme yarakoraga. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwatesha agaciro ubusabe bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza buvuga ko ari gutinza urubanza akwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ari urubanza rugomba kuburanwa mu buryo bwihuse. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo kwimurira iburanisha kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rikaba ryimuriwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa Nyakanga kugira ngo uregwa abe yiteguye nta zindi Imbogamizi. Yongeraho agira ati ariko icyo gihe nta yindi mpamvu urukiko ruzumva ku bijyanye no gukomeza kugenda rusubika uru rubanza rukomeza kugenda rusunikirwa mu gihe kiri imbere. Reka mve mu Rwanda hanyuma nerekeze hakurya y'imipaka y'u Rwanda ndabihera mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma nze no kwerekeza hirya no hino mu isi. Reka mbanze mfata akaruhuko gatoya nsome ku mazi tugaruke tubyerekezamo mu buryo burambuye.
urukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwimbuye urubanza ruregwamo Constantin Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera ukekwaho kugereza miliyoni 19 zose z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagenewe kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Abacamanza, abashinjacyaha n'abanyamategeko ba Mutamba Constantin bageze mu rukiko mbere ya saa 3 n'igice bya mu gitondo n'isaha ya saa 4 n'igice z'i Kigali ku bari mu Rwanda. Byo kuri uyu wa 9 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025 kuko aribwo byari biteganyijwe ko urubanza rutangira ubwo abacamanza babasaka abanyamategeko ba Mutamba impamvu atagaragara mu cyumba cy'iburanisha basubije ko ntayo bazi kuko ntacyo yababwiye. Nyuma y'iminota 50 abacamanza batangiye ibikorwa bibanziriza urubanza nyirizina. Constantin Mutamba yageze mu rukiko asobanura ko yakerejwe n'akavuyo k'ibinyabiziga byari mu muhanda. Ati mbere na mbere ndagira ngo nsaba imbabazi, navuye mu rugo saa 2:30 umpera mu binyabiziga byinshi niyo mpamvu ntabonetse. Nyuma yo gusaba imbabazi yatanze imyirondoro ye irimo imirimo akora, aho atuye ndetse n'ababyeyi be, abona guha umwanya abanyamategeko be kugira ngo batange icyifuzo. Abanyamategeko ba Constantin Mutamba basabye abacamanza umwanya uhagije wo gusuzuma ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha bukuru kugira ngo babone uko baburanira umukiriya wabo. Urukiko rwahaye agaciro icyifuzo cy'aba banyamategeko rwimurira urubanza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa Nyakanga saa 4 z'amanywa ku isaha y'i Kinshasa muri iki igihugu. Bindura ingingo ndacyari muri aka karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Sudani y'Epfo yitwa Salva Kiir yirukanye General Paul Nanga Majok wari umaze amezi 7 ari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Sudani y'Epfo. Icyemezo cyo kwambura isicikano y'umujenerali Paul Nanga Majok cyatangajwe mu ntangiriro z'iki cyumweru. Yasimbujwe General Dawu Atujongo. Itangazo ryashyizwe hanze ntirisobanura impamvu uyu mujenerali yambuwe izi nshingano. Umuvugizi w'ingabo za Sudani y'Epfo Lulu Lai Kaunga yavuze ko hari umuco umaze igihe uhari ko iyo wahawe akazi ntihavugwa impamvu, niyo wirukanwa ntihavugwa impamvu, ni ibintu bisanzwe. Mu kwezi k'Ukuboza umwaka wa 2024 nibwo General Paul Nanga yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Sudani y'Epfo. Yayoboye abasirikare mu bihe bikomeye bitewe n'intambara ihari hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa White Army muri iki gihugu. Reka nsoreze ibi byavuga mu karere mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Uganda yitwa General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko perezida w'iki gihugu yitwa Yoweri Kaguta Museveni yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage. Uyu ni Mathias Shaule. Ni icyemezo General Muhoozi umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cya Uganda usanzwe ari n'umuhungu bwite wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ku munsi wa 3 w'iki cyumweru hari tariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga. Yavuze ko Muzehe yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage muri Uganda ikwiriye ibyiza. Ubutumwa bwa General Muhoozi bwagiye hanze bukurikira ubundi yanditse avuga ko imyigaragambyo yonyine yashyigikira ariyo okwamagana ambasaderi w'Ubudage. Akomeza agira ati narekuye amagambo menshi y'ibitutsi kuri ambasaderi w'Ubudage mu byumweru bike bishize, nta na kimwe nsabira imbabazi, ntabwo nanyuzwe n'indeshyo n'izuru bye. Ambasaderi w'Ubudage muri Uganda uyu nguyu amaze igihe atarebana neza n'abayobozi b'iki gihugu kuko ashinjwa gushyigikira imitwe y'abantu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Colonel Chris Magezi ku
itariki ya 23 z'ukwezi kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2025 yatangaje ko mu gihe Uganda yiteguye amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2026 hari kuvuka imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano wahahurira abantu benshi no kwangiza ibikorwa remezo. Koloneli Magezi yasobanuye ko bamwe mu bafatiwe muri ibi bikorwa harimo abo mu ishyaka NUP riyobowe n'umunyepolitike Robert Kyagulanyi uzwi ku izina rya Bobi Wine uniteguye guhangana bikomeye inkundura hasi hejuru na muzehe Yoweri Kaguta Museveni mu matora azaba muri Mutarama umwaka utaha. Ati bamwe baregewe inkiko bafungirwa muri kasho mu gihe bategereje kuburanishwa. Uyu musirikare yasobanuye ko ubwo yakurikiranaga abatera inkunga iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'ishyaka rya NRM byagaragaye ko harimo zimwe muri ambasade z'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ziri i Kampala, atunga urutoki by'umwihariko ambasaderi w'Ubudage uyu yitwa Mathias. Cyumweru cy'itariki ya 25 z'ukwezi kwa Gicurasi uyu mwaka, iyi myitwarire ya ambasaderi w'Ubudage yatumye igisirikare cya Uganda UPDF gitangaza ko cyahagaritse imikorere yose cyari igifitanye n'Ubudage bwo ku mukabane w'Uburayi. Ngayo nguko rero ibyo muri Uganda byo bibari nta mikino bakorera imbere cyane. Reka nerekeze mu burasirazuba bwo hagati, ubwo ntangiye kukubwira kubiri kuvuga ku ruhando mpuzamahanga. Guverinoma y'igihugu cya abasioniste ikorera i Tel Aviv mu gihugu cya Israel yatangaje ko ifite gahunda yo kwimurira abaturage bose bo mu ntara ya Gaza mu mujyi wa Rafa uherereye mu majyepfo y'aka agace k'iyi ntara ya Gaza. Ni icyemezo cyatangajwe na Minisitiri w'Ingabo muri Israel uyu yitwa Israel KAZE mu ntangiriro z'iki cyumweru. Biteganyijwe ko kwikubitiro abanyapalestine ba mbere basimurirwa muri Rafa ari abagera ku 600 biganjemo abavuye mu byabo baba mu gace ka Mawasi. Gusa biteganyijwe ko 2.2 miliyoni z'abatuye Gaza bose zizimurirwa muri uyu umujyi. Umutekano w'uyu mujyi wa Rafa uzajya ucungwa n'ingabo za Israel, ariko imiyoborere yawo ikurikiranwe n'umuryango mpuzamahanga. Minisitiri w'Ingabo Israel KAZE ntiyatangaje izina ry'uyu muryango mpuzamahanga ugiye kuba ureberera aba baturage. Minisitiri Israel KAZE yakomeje avuga ko mbere yo kwimurira muri ako gace abanyapalestine bose bazabanza kugenzurwa n'inzego z'umutekano kugira ngo hatagira ubarizwa mu mutwe wa Hamas ubihishamo. Abazimurirwa muri Rafa ntibazaba bafite uburenganzira bwo gusubira mu bindi bice by'intara ya Gaza. Israel ivuga ko uyu mugambi ugamije gutandukanya abaturage n'abarwanyi ba Hamas, ikoroshya uburyo inkunga n'ubutabazi bigera ku basivile ndetse no kugena ahazaza ahaba abaturage. Guverinoma y'igihugu cy'abasioniste ikorera i Tel Aviv mu gihugu cya Israel itangaje iki cyemezo mu gihe ikomeje kutumvikana n'umutwe wa Hamas ku bijyanye n'agahenge no kurangiza intambara burundu. Imirwano ihanganishije Israel n'uyu mutwe wa Hamas yatangiye mu kwezi k'Ukwakira umwaka w'2023 ubwo abarwanyi b'uyu mutwe bateraga iki gihugu bakica abaturage, abandi bakabashimuta bakaberekeza muri iyi ntara ya Gaza. Iyi ntambara muri rusange yakuyemo ibihumbi by'abaturage birenga 57 byose byo muri aba baturage b'intara ya Gaza bakaba abanyapalestine. Kugeza ubu Hamas iracyafite imfungwa z'abanya-Israel zibarirwa muri 50. Nta munya-Israel uburirwa irengero, nta munya-Israel ushimutwa ngo i Tel Aviv baguha agahenge ko gusinzira niyo byaba iminota itageze muri 3. Reka bisoreze muri
Brazil aho BRICS yari iteraniye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yanenze bikomeye ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ndetse na banki y'isi kubwo guhengamira ku gihugu cya Ukraine cyane kurusha Afrika mu bijyanye n'inkunga. Sergei Lavrov yavuze ko ibi bigo mu myaka ishize byahaye Ukraine inkunga nyinshi cyane kuruta izo byahaye umugabane wa Afrika, dore ko ari nawo mugabane ukeneye mu isi rwose kandi urimo abakeneye inkunga bagera ku mubare w'abaturage benshi mu batuye isi. Ubwo yari mu nama ya 17 y'umuryango BRICS yabereye i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, Sergei Lavrov yavuze ko uko uburyo ibigo by'imari bikomeye mu isi byubakitse uyu munsi ari ukurya imitsi y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hagamijwe inyungu ku bukungu byo mu burengerazuba bw'isi. Ati ibi byagaragariye cyane kuri Ukraine. Yavuze ko nko mu myaka 2 ishize iki kigega cy'imari mu isi IMF cyangwa FMI mu rurimi rw'igifaransa na banki y'isi byahaye inkunga Ukraine iruta kure yahawe ibihugu byose bya Afrika. Ati ni imibare iteye isoni rwose. Lavrov yavuze ko kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 banki y'isi yatanze hafi miliyari 54 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cya Ukraine, amafaranga yikubye hafi kabiri ayo ibi bigo byahaye ibihugu bya Afrika byose mu mwaka umwe. Yanagaragaje ko nko mu mwaka wa 2023 IMF yemeje inguzanyo ya miliyari zigera kuri 15.6 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihabwa igihugu cya Ukraine byoherezwa i Kiev, akavuga ko ari amafaranga menshi cyane ugereranyije nayo icyo gihugu cyemerewe bijyanye n'uruhare kigira muri iki ikigo cy'imari. Ni amafaranga menshi cyane angana na 1/3 cy'amafaranga IMF itanga mu mishinga yayo yose ku mwaka. Uyu muyobozi yemeza ko imiryango nka Afrika yunze ubumwe BRICS iri kugaragaza ubushongore n'ubukaka bwayo mu nguni zitandukanye, ndetse ko ibyo bizafasha guhangana n'ibyo bibazo byo kubogamira kuri bamwe abandi bakaryamirwa. Uyu muryango BRICS kandi washinzwe mu mwaka wa 2009 ugizwe n'ibihugu birimo nka Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Afrika y'Epfo, Misiri, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ethiopia ndetse na Iran. Ibyo bihugu byihariye hafi 47.9% by'abatuye isi yose muri rusange. Ngayo nguko rero ibyo abarusiya barimo bavuga ku bijyanye n'inkunga zatanzwe na IMF ndetse na banki y'isi. Nyemerera ngushimire we tubanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi w'itariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka n'ibihumbi 2025. Wibisanzwe nge nitwa Peter, nkwifurije kugubwa neza kuri uyu munsi. Umuyoboro wacu ibiganiro byo birakomeza kukugeraho uko amasaha agenda yigira imbere. Tukwifurije kugira amahoro n'amahirwe. Dusubire mu zindi ngingo z'ibiganiro. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0788892478. Advertise with me professionally.